Sama ľudia, ja som Monomo a vysvetlíte ďalšie video z Monomo Gaming. Tak, teraz sme sa pustili na hru Walking Dead. Tí, ktorí videli seriál, asi vedia, o čom sa to jedná. Ja som seriál nevidel, takže neviem, o čom sa jedná. A chcem sa dopredu ospravedlniť za moju angličtinu, ktorá je mizivá, priam až hrozná. Dobre, všetko som si prenastavil, vidíte, že som si tu dal aj titulky, aby ste si mohli čítať a smiať sa na mojej angličtine. Tak, môžeme pustiť. Vidíte, že už tu jeden save mám, ešte som ho ani nezačal, vidíte, teraz je asi 15:35, ja som to natáčal, nie, 15:36, ja som to natáčal, no hral 15:35, takže ja som si toho nezahral. Play. Standard či minimal standard? Bo som začiatočník. Vidíte, že už mám všetky nainštalované, všetky epizódy sú tu. Vidíte. Viem, čo sa jedná v tej hre, už som videl let's play, gameplay a všetko možné. Tak dúfam, že sa vám odo mňa gameplay bude páčiť. Let's play, pardon. Tak. Totally Games Presents. Dobre, budem ticho. Alebo nemôže byť ticho, to je let's play. Walking Dead. Novú sériu som začal. Jej. No vidíte, epizóda 1, New Day. Toto viem preložiť, epizóda 1, nový deň. No, v nejakom policajnom aute ideme. V nejakom policajnom aute ideme, no, sme asi väzeň. No, detko plešatý to. Vyzeráš strašidelne. Sa mi páči, že tá grafika, taká kreslená, taká komiksová grafika, to je strašne pekné toto. Well, I reckon you didn't do it then. Nie. Takže čo si dáme? Why do you say that? Why do you say that? You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. Hey? Every time. Every time? Every time. Every time. No? We got what looks like a 1091E near Peachtree exit 285. All cars asked to keep on the lookout for 91B in the area. Zraz ho! Zraz ho! Čo keď tam bol zombík? Čo by si urobil, keby tam bol zombík, a? I followed your case a little bit. You being a Macon boy and all. You're from Macon, then? Yep. Came up Yep. to Atlanta to be a city cop in the 70s. I always wanted to work a murder case. Like that senatorial mess you got yourself mixed up in. Fakt. With all due respect. Fakt. A real shame, that is. Polícia tam ide. The whole family used to be regulars at your folks' Asi drugstore tam right in tam downtown. vypukla nejaká Still there? apokalypsa. is. Zombíci tam behajú asi všade. Ešte, že sme odišli. Už ho asi volajú, aby prišiel pomôcť. Veď vidíte tú brokovnicu. Any of that seem important to you? All of it. But that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. Dal som titulky, aby ste si prekladali sami. You teach there A long? nesmiali sa na moju Going on my angličtine, 6th takže... year. You meet your wife in Athens? No. You want to know how I see it? Oh bože. Sure. Už ticho. Regardless, could be you just married the wrong woman. Fuck you. To je... Vidíte tie vrtuľníky, tie auta, čo tady išli. To je už asi tam hrozné, to je... Vidíte, koľko tam už ide. Tam my jediný ideme odtrámať. Čo som sa tu chcel pozrieť? Aha, tam. You'll have to learn to stop worrying about things you can't control. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. No fakt? He was an Ty older verím fella, ti. big soft eyes behind a pair of smart folk glasses.
Klameš. just wailing back there. Says it wasn't him. Klameš, tichaj to sklo Crying už. and snotting all over right where you're sitting. Are available for Vypni to. 212. Jak počúva. And before Si long, poslušný. he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's Fakt? got to stop. That's Neverím government ti. property, and I'll be forced to Zbytočne mi back to him hovoríš, otherwise. ja nepočúvam. So he stops, and having exhausted all Tak. his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Čakaj, bol Maybe he nevinný. was innocent. Innocent? Nevinný? Caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. Hovorí, He že actually nebol believed it nevinný. himself. No hovorí, že nebol nevinný, lebo ho chytili pri It čine, no. goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit Pozor! more hilarious, if Pozor, I can daj say pozor! so. This other time, Á, je, pozrite na jeho ruky! Už to začína byť zaujímavé. Kamaráti mi, alebo brat mi hovoril, že to ovládanie je ťažké, tak pomôž mu. Veď mu pomôž. Veď nepočuješ, jak kričí? Ja sledujem 2, 3, 4 bolo ovládanie, si pamätám. Na nás už asi nemali chuť, tak odišli. Shit. Puta, no. Potrebujú asi trošku zavadzať. Fuck. Au. OK, no tak čo? Hej, Hey, hej, hey, officer. officer. Are you all right? I'm still cuffed back here. Vidno, že je v pohode. Why the hell did he have his gun out? Kopaj. Ty vole, to ovládanie si musím zvyknúť. No, kopaj. I need to drag myself out that window. Tak skúsime... už ide, sa tam plazí. Čo to? Aha. Hop, bac. Ja by som to nerobil, teraz sa ho môže pustiť do 100 zombíkov. Au, to muselo bolieť. Ideme. No poď. Ideš. Si šéf. Tak zoberieme si náboj. No, dosiahneš ho tam, dosiahneš tam. Au, to musí bolieť. Ma bolíš, jak sa na ňo musím pozerať. Officer? Officer? God damn. God. Officer? God damn. Officer? Ne, už stačí. To sú kľúče. Zober. Dobrý chlapec. Odomkni. No, Shit. samozrejme, že ti spadnú, ty kokso. No, dobré. Tak, jedna zámka. Druhá zámka. Čo, on dýchá? Pozrite, sa pohol. Officer? Holy shit! Choď. What in the hell? What the fuck are you? Ber, tú brokovnicu, ber! Get away from me! Pane Bože! The hell are you? Ber to. Don't make me do
Yeah. Toto sa mi páči, toto sa mi páči. Nehač to preč, ne. Tá ty si. His skin's all rotten and he smells like shit. What the hell is this? Are you dead? Hey! Are you dead? Má dieru v hlave, ešte sa ho pýta, či je mŕtvý. Tak sa potrebuje. Go get Nie je to... someone! There's been a shooting! Počkajte. To čo tam je? No, ty kokso. Bež. Páne bože. Ty si kyľavý, ty kokso. Ty si davý. No. Ty kokso, ich tu je. Ty vole. Trošku padli FPS-ka, tak to nevadí. Prežijeme. Poď. Ideš. Ty to zvládneš. Aspoň, že ja nič nemusím robiť, už by som tretíkrát toto išiel znova. Dúfam, že na poču... Dobre, počkajte, si znížim... Nie. No. Že si znížim zvuky. Nie, kontrast, ty kokso. Viem čo s čím a jak. Audio. Music 1. Tak. Dúfam, že to bude dobré. Som to musel ešte zmiešavať robiť. No vidíte, prezliezol to je borec. Ani ho to nebolo tokované. No. Ty kokso. Au. Čo? Na čo? Páňo bol nejaký tlusťoch. Ten bol asi ako prvý už zožratý. Ďalku neušiel. By ma zaujímalo, že jak to všetko vypuklo. Škoda, že sa to dozvedeli. Hello. Hello? Anybody? Ideme na to. Čo tam? No ladder. I'm not getting up there anyway. This leg the way it is. Á, to nevylezieme, lebo ho bolí nožička ho bolí. I'd fill one of those teacups with some bourbon if I could. Help! Anybody up there? No a toto ovládanie si musí zvyknúť, ty kokso, to je iné. Než napríklad Minecraft. Choď. Čo robíš? I wonder if anybody's home. Otvor to. Hello? Anybody home? I need a little help. OK, byť choď, no ty kokso. Trojka, klik. Otvor to. Coming in. Don't shoot, okay? Nestrieľajte, dobre? A to je ukážka, kedy to klesne FPS. Táto sa Not an ospravedlňujem. intruder. Or one of them. Ty kokso. These people might need more help than I do. No, tak sa pozrieme, čo je tu. Á, pastelky. My little pony. Zober si jablko. Ti pomôže. It's fake. Damn. Je to umelé. Počkajte, tu sú také. Maybe there's something on there. No, môže to zober. 3 new messages. Tri nové správy. Správa 1. No, Message 5:43 no. Hey, Teddy. Sandra, this is Diana. We're Hej still in Sandra, Savannah. to je Diana. Ed
crazy guy near the hotel, so we had to get him Prekladajte si back sami. to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra Fuck. day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in Hej, time Clementine before si spring pamätám. break. To bude to tá malá Message 2. holčička. To tá malá dievča, Oh my God, ktorá bude finally. chodiť stále s nami. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3. Left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear Clementine. this, call the police. That's 911. We love you. We love you. Pri najhoršom volaj We love you. Clementine, baby, pri najhoršom volaj policiu. Číslo je 911. U nás to je úplne naopak. 158. Či? Hej. Daddy? Oci? Kde je oci? Ja nie som oci. Otvor to. Čo tam je? Nič. Zober to. Napísa? Výborne. Aj nebolo vidno, že piješ, ale nevadí. Otvor to. A ja to otvor. Nič. Vysielačka. No, dobre. Hello? Hello? You need to be quiet. Musíš byť ticho. Ticho musíš byť. Are you okay? Are you okay? I'm okay. They tried to get me, but I'm hiding until my parents come home. To je asi tá Clementine, ne? Si myslím. Poďme si sadnúť. What's your name? I'm Clementine. Áno, jak This som is my hovoril. house. Hi, Clementine. I'm Lee. I'm Lee. Where Where are your parents? Never They took mind. a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think, where the boats are. Are you Are you safe? safe? Si v I'm bezpečí? outside in my treehouse. Ja som They can't vonku get v in. tom stromovom That's dome. smart. See? Can you see me? Pozri, I can vidíš see ma? you through the window. Kia. Ahoj. Čo to? Čo ty vole? Utekaj, Lee. Šmykni sa o krv, udri si hlavu, utekaj. Ja nevidím, ja nič nevidím. Udri ho. To je... Pozor. Daj mi to kladivo! Daj mi to kladivo! Daj mi to kladivo! Na ty špina, na! Skap! Ešte jednu. Koči. Are you dead? Jo, jaký okrvavený. No a stretli sme sa s Clementine, ktorá nám dosť pomohla s tým kladivom. Pozrieme si to tú ukážku a ukončím diel. Tak, yes. Yes. It's okay. I think she was a monster. To je dobré, to bola I think so príšera. too. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh, Look. I don't know what happened, but I'll look after you until then. OK. what should we do now? Čo dáme? Dáme We tak, need to find help že before pôjdeme it gets hneď dark. preč. Vypadneme. Yeah, it's not safe at night. Let's go. Poďme. Stay close to me. Dobre, tak
Ešte toto si pozrieme. No. A mohol by som ukončiť to ten diel. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, zanechajte like, odber a komentujte. Uvidíme sa pri ďalšom The Walking Dead. Bye bye.